ice cream, bring that ice, boy. Walking, know that side, yeah. They can't tell me why. Word, I don't even need no lies. Ayy, got my own little spy. Ayy, look me in my eyes, yeah. All your dreams gon' die. Word, same old day with the same old flow, with the same. Dobar dan, dobrodošli na moj novi kanal Airsoft Spec Ops. U današnjem klipu review ćemo u stvari napraviti jedne od najpoznatijih jurišnih pušaka, to jeste replike. Jedna od najpoznatijih jurišnih pušaka u pitanju je IL-ova replika AKM-a ili ti AK-47. Evo je. Dakle, znači replika je urađena 1/1. Urađena 1/1 u odnosu na ostale replike, znači sve pun materijal, drvo, čelik, znači nije legura, nije nikakav aluminijum, neki metal, čelik. Jedina stvar od plastike je rukohvat. Ona je električna replika, AEG replika, pokreće se na baterija, ovo je LiPo baterija 7.4, 1300 mAh. Sve u svemu, ovo je replika najpoznatije jurišne puške AK-47 ili ti u izvedbi AKM, automat Kalašnjikova, što bi rekli. Ja je koristim već neko vreme, jako sam zadovoljan, koristim je, eto, recimo nekih 5-6 mjeseci, ne redovno, imam drugu repliku s kojom igram, ovu želim da sačuvam, bilo mi je nekako želja da imam ovaj model i onda sam ga i kupio. Znači, što se tiče nje, znači sve je pun materijal, čelik, jedina stvar od plastike, kao što sam rekao, je rukohvat. Jako sam zadovoljan što se nje tiče. Uglavnom ću se baviti ovakvim stvarima, to će biti review i Airsoft replika na struju, gas, uglavnom. Naravno, snimat ću i na terenu, snimat ćemo vežbe, bit će svega, ovo mi je prvi klip, tako da svaki komentar je dobrodošao, ispravka, sve nebitno. Ne bavim se dugo Airsoftom se bavim nekih 1.5 dana, tako. I onda sam smatrao da bi bilo lepo da imam jedan YouTube kanal zbog sebe i zbog nekog ko bi hteo da se bavi ovim skupnim sportom. Dakle, znači, kao što sam rekao, replika je 1/1 urađena u odnosu na pravi AKM. Kao što vidite, po svim detaljima, kao što možete vidjeti. Vidite, znači sve, čak, evo sad ćemo da kažemo. Ima kao neki datum proizvodnje, neki žig. Kada smo već otvorili, evo kako to izgleda unutra. Znači, ovdje je gearbox, ovo je imitacija, da repetirate. Selektor paljbe, znači ima 3 moda, zakočen, automatski, poluautomatski. Znači, čak je i nosač zatvarača čeličan, telo sanduk je čeličan, čak i ova stvar čelična, vidite kako se čuje. Ovdje se nalazi hop up, njime podešavate kuglicu kako će ići, u kojem pravcu, gore, dole. Kundak je rasklopiv,
malo teže ide, što znači da je jako kvalitetan, nije kao na nekim drugim replikama koji se posle par puta kad se otvori zaklopi on se rasklima, ovaj se jako čvrsto drži, ima malo lufta. Znači ima dva nišana, prednji nišan, srednji nišan sa podešavanjem daljine. Koji mnogo u Airsoftu i ne znači, a može da pomogne malo. Znači kao što sam rekao, poklopac gasnog cilindra, imitacija gasnog cilindra je čelik i drvo. Rukohvat je od drveta, cev je čelična, usta cevi su čelična koja se također skidaju, ima čak i u čistilicu, sad ću vam pokazati, malo to teže ide kod nje, i ona je čak od čelika. Ovo je okvir koji se dobije uz repliku, ovo je IL-ova replika, znači po meni jedna od najkvalitetnijih proizvođača što se tiče AK platforme. Znači, čak i ona se, znači dobija se uz repliku, se dobije jedan mid-cap okvir. Mid-cap okvir u koji staje nekih 120 kuglica. Po meni IL je jedan od najkvalitetnijih proizvođača za AK. Tu je LCT, koji je također jako kvalitetan. Evo, sad ćemo skinuti. Čak je i on od čelika. Sve u svemu. Ovo se ne dobija, ovo sam ja naknadno stavio. Remenik. Znači kao što sam pokazao, tu je kao neki serijski broj, datum proizvodnje i žig. Sve u svemu pokreće V3 gearbox. Ovo je replika sa, čini mi se, MOSFET-om. Ovo je replika sa MOSFET-om. Njena cena je od nekih 300 eura. Nova, naravno. Po meni jako kvalitetna. Dobro me služi, nisam imao nikakvih problema za ovo vreme. Nisam je puno ni koristio, opet ponavljam. Znači nije stalno bila na terenu, nije stalno korišćena. Iz razloga što želim da je sačuvam kao neki primjerak na svom zidu. Opsednut sam prosto AK serijom, volim AK seriju. I iz tog razloga je se pojavila želja da imam više, volim AK-74, tu seriju naoružanja. Od AKM-a 47, ali sam prosto želeo da imam ovu repliku kod sebe. Znači, kao što sam rekao, V3 gearbox, znači pokreće je baterija, ovo je LiPo baterija, 1300 mAh, 7,4. Jako dovoljno. Može tu 11.1, igrali smo sa 11.1, probali smo je, brza je, sve ok, ali 7.4 je sasvim dovoljno. Znači, to bi bilo to što se tiče same replike. Znači, jako sam zadovoljan, nastavit ću, nadam se da će sljedeću repliku isto kada budem radio review ili bilo šta, ili vam predstavio, što se tiče AK serije, biti IL. Jednostavno to mi nešto u cilju, kao sljedeće svoje i vama da predstavim. Znači, što se tiče, sada da ćemo slopiti, ajde da ne bude ovako, ružno je. Samo sekunda. To. Malo to. To, se izvinjavam. Problemi sa ovim gasnim cilindrom. Slopiti ga i raslopiti. Sve u svemu, nema veze.
Evo ga, malo teže išlo, ali smo uspjeli. Da navrnemo. Pa, navrnemo nešto. Sad ćemo navrnuti skrivač plamena. Znači na pravoj. Na Airsoft replici to nije skrivač plamena. To je imitacija skrivača. Okvir. Ja nisam sad redosledom sklopio i rasklopio pušku koju, repliku koju to ide. Nema veze. Znači, repliku pokreće, kao što sam rekao, baterija, konektor. To se tako ubaci. Ko koristi AK seriju, bilo bi dobro da ovakvog oblika budu baterije, da može to da stane i da se poklopac zatvarača lepo stavi, jer uvijek pravi problem poklopac zatvarača, kao što će vjerovatno i sada. Neće. Zapravo, prvi put dobro je. Znači, ovaj zvuk obožavam. Evo ga. Znači, kao što sam rekao, replika ima 3 moda. Skroz gore zakočen, znači neće doći do upaljenja, ukidanja, ništa. Ovo je rafalni mod. Da. Znači, rafal i skroz dole je poluautomatski ili pojedinačna paljba. Znači, kada vratimo skroz gore, ona je zabravljena, nema opaljenja. To je što se tiče nje. Što se tiče sadržaja kanala, kao što sam rekao, bit će znači, recenzije, review, kako god. Airsoft replika, pištolja, mitraljeza, svega, snajpera, čega god, uniformi, opreme, naravno snimat će se igre, Airsoft susreti, sve što bude bilo. Sve što vezano Airsofta, militarije, vojne neke istorije, možda i neki podcasti u nekoj budućnosti, o tom potom vidjet ćemo. Znači, uz ovu repliku ja koristim imitaciju PBS-1 mini prigušivača. Ovo je nekad bio tracer, pa je izvađeno sve iznutra. Ja sam tu kupio svog prijatelja, on je izvadio to sve što ide za tracer unutra, prebacio nešto drugo da napravi tracer, a ja sam ovo kupio njega. Znači na ovo je 14 mm ovaj prigušivač, a i svaki PBS-ov prigušivač, da imam čak i onaj veliki i ovaj mini PBS-1, imaju znači ovaj adapter za 14 i 24 mm. Znači na ovoj replici je 14 mm, na ovoj na AK-74 seriji je 24 mm. Uglavnom, ne znam sad sve na pamet, naravno. Znači, okviri koje koristi, znači, IL-ov AK-47, mislim da mu je oznaka A104L, nisam siguran, moram pogledati, ostavit ću u deskripciji. Je metalni midcap. Jedini problem koji IL ima, a to je da ne može sve okvire koristiti, ne može recimo većinu siminih okvira. Postoji caka da može, to je u ovom ovdje žljebu, mora da bude ovako uzak da bi moglo da to legne, ali najviše mu odgovaraju LCT-ovi okviri ili sa Acturosovih replika. Ne znam sad tačno da li Acturus proizvodi ovakvu repliku, sličnu AK-47, viđao sam neke Acturusove replike, ali LCT proizvodi, uglavnom, ima čak repliku naše domaće jugoslovenske M70 AB2. Što se tiče toga, to bi bilo to. Za sad, nadam se da vam se video svideo, kratak je, ništa to neće biti preterano. Možda ćemo u nekom narednom klipu uraditi i neko gađanje, kad smo već kod gađanja. Domet ove replike je nekih 70 metara i jako je precizna, što mi se jako sviđa. Ima lep domet, pa smo mi probali, ja sam probao nekih 70 metara
Znači, lep domet može da pogodi, ali efektivni neki domet vam je, izvinite, i najbitnije da vam bude na nekih 50 metara, od 30 do 50 metara, jer tu se i uglavnom vrše airsoft borbe. Na toj nekoj razdaljini. Sve u svemu, znači replika od čelika zahteva održavanje spoljašnjosti, jer čelik hoće da rđa, da pokazuje koroziju. To vam je to. Što se tiče EIL, kogod kupi jako dobar izbor, neće požaliti. Skuplje su, naravno, nije baš neka početnička replika. Sve u svemu, kogod je kupi, neće požaliti. Koštat će malo više novca, ali to će biti to. Super. Ja sam ljubitelj klasičnih replike, klasičnog naoružanja, nikakvi, volim dodatke, ali ne na ovakvim stvarima. Volim da imam i klasiku, a volim da imam nešto to moderno, što se kaže. Sve u svemu, to bi bilo to. U nekom sljedećem videu ćemo testirati domet, kako ona se ponaša, vidjet ćete i na terenu, igrat ću i s njom naravno, igrat ću sa raznim replikama, tako da rekao sam samo suštinu kanala, znači airsoft, militarija, airsoft treninzi, taktika, oprema, uniforme, sve što vam treba, čak i zaštitne naočare, sve ćemo to prolaziti malo po malo. Ovo je jedan od prvih klipova, pa sad na vama je da sve zamerke i sve naravno prihvatit ću sve u komentarima. Šta da vam kažem, like, share, subscribe bi značio jako bi značio. To bi bilo to. Ja vas pozdravljam, pa se u nekom sljedećem videu vidimo. To je to. Pozdrav!